إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dragi braća, večeras želim ovdje u gostima organizacija Hura Bašta držimo ders, da zahvaljujem Allah Azze ve Jelle da je dao mene priliku da sa vama da pričam njegov religija. I želim od Allaha Azze ve Jelle na kraj ovaj dersa, kada izlazimo, da Allah naše grehe oprosti i da budemo oprošten i da budemo od oni stanovnici u džennetu, u najvisokom mjestu, u Firdausil A'la. Dragi braća, moj tema je puno važno. Moj tema se zove za vas što sam pripremio Bejtuka emanetun. Tvoja kuća tebe je emanet. Prije da počnem moj tema ima jedan vrlo važan tačka treba se pričati, a to je u familija treba ihlas. Ovaj tema da shvatite, treba nama ihlas. Ihlas je prva temeljni stvar što Allah Azze ve Jelle od nas traži. Neće nijedan namaz, nijedan post, nijedan amel, ibade da prima ako nema ihlasa za Allah Azze ve Jelle. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Kaže u prevodu oko prilikom da je Allah Azze ve Jelle naredio nama u sve ibadetu, u obožavanje prema njemu, da se ihlasom radi. I pričat ću vama jedan priča. Živio je jedan čovjek za svoj ženom u pustinju, u Sahra. Živio u pustinju i u taj pustinju čuo da u grad ima dobar gradonačelnik i taj gradonačelnik pomaže za siromaše i podijeli od državnih kasa za ljudi koji su u financijski loše stanje. I on njega zavolio. I jedan dan pita svoju ženu. Kaže, žena, ja volim puno ovaj gradonačelnika, hoću u taj gradonačelnika da poklonim jedan hedije. Ali mi smo siroma, nemamo ništa, živimo u pustinju, u Sahra, a nemamo i metak. Šta da radimo? Kaže žena, pokloni njemu ono što je kod tebe, kod nas, najdraže. Kaže, šta je to? Kaže, voda. U pustinji je najskuplji, najvrijednija stvar što čovjek ima, što je voda. I nakon toga čovjek napuni, vidi da je to ideja dobro, napuni u jedan bocu voda iz bunara i nosi u grad. I kad dolazi u grad, dolazi do palasta od gradonačelnika i vojnici na vrata stoji, kaže šta hoćeš? On je čovjek od van grada, vidi se da je od neki čovjek iz pustinje, kaže ja imam posebnu poklon za gradonačelnik. Oni misli stvarno, on ima neke važne funkcija
i tako njega dozvoljavaju da ulazi kod gradonačelnika. Dok dolazi kod sekretara od gradonačelnika i sekretar od gradonačelnik pita čovjeku, kaže što si ti došao, šta hoćeš? Kaže ja volim moj gradonačelnik i želim njega da poklonim hedije i donio sam najdraži poklon šta ja imam. Kaže prikazaj mene tvoj poklon. Kaže prikazaj, vidi sekretar od gradonačelnik da je to voda, prljava voda, ima unutra prašino i onda ulazi kod gradonačelnika i kaže gospodin ima napolje jedan bolesnik, izgleda da je on bolestan, kaže da tebe puno voli i donije tebe voda miješan za prašinu. Šta da radi? Kaže pusti njega kod mene, neka ulazi. I nakon toga taj bedevija ulazi kod gradonačelnika i kaže gospodin gradonačelnik, ja tebe puno volim, ja i moj žena čujemo kako ti lijepo pomaže siromašima i da si dobar vladar i zato sam tebe donio ono šta je za nas najdraže i to je voda i pokloni njemu taj bocu za vodom. Gradonačelnik zahvalio se i kaže za svoj sekretar, pokloni, isprazni taj bocu i puni to za zlatom i vrati njemu to nazad. Kaže sekretar, ja tebe svaki dan falim i radim za tebe svaki dan, nikada nisi mene toliko nagrada dao koliko si dao ovaj bedevija, to je stranac. Kaže nakon toga gradonačelnik, ja sam pogledao u njegov oko i vidio sam da je on iskren. Njegov ljubav prema mene je bio iskreno i zato po njegov iskrenost ja njega dajem njegov nagradu. I ovdje završava priča. Kaže sahibul kitab, koji taj priča pisao, kaže to je bio kada je čovjek iskren prema jedan insan, kako njega nagradi. A kako je kada ti budiš u svoj amel, u svoj tijela, prema Allah azza wa jalla, melik dunja, on je kralj od ovaj svijeta, kome sve ovaj pripada, da budiš iskrena. Koliko će Allah azza wa jalla onda tebe da daje nagradu ako ti radiš svoj ponašanje, svoj ibadetu, svoj život u ihlasu. I zato učenjaci kaže, ihlas je kao u tijelu onaj duh. U tijelu kada nema više duh, to ne vredi, zato ljudi njega kopaju, stavljaju se u mezarlu. Zašto? Pošto taj insan više ne vredi i smrdi i pravi samu štetu okolina, da ne pravi šteta, kopaju se. Ali insan ima vrednost ako ima duše. Isto je ibadet, kod Allaha ima vrednost ako ima ihlas. Ako nema ihlas, nema nagrada kod Allaha. Znači nije važno koliko ti radiš, važno je koliko radiš jedan tijelo za ihlasom. Imaš ti namjeru za Allaha ili radiš to za neki drugo. I zato kaže imam Nisaburi, rahimahullah, nemoj zaboraviti kada ljudi tebe vanjski izgledaju, oni tebe voli od vana, šta vidi od tvoj vanjski izgled. Ali Allah azza wa jalla zna isto tvoj unutar. Znači tvoj govor, tvoj ponašanje, sve to treba da bude za Allah azza wa jalla. I to kaže u Kur'anu Kerim, Kul inna salati wa nusuki wa mahijaja wa mamati lillahi rabbil alamin. Reci, moj namaz, moj kurban, moj ibadet, moj život, moj smrt, sve će biti za Allah azza wa jalla. Znači treba čovjek da ima ihlas. I koliko ima ihlas, toliko je nagrada. I to treba u familija. Isto da se ima, kada čovjek osniva jedan brak, da ima u namjeru, šta? Da ima namjeru da to vodi za ihlasom. A drugo stvar što nama treba je dobru namjeru, nijetu salih. Nijetu saliha, to je puno važno. I danas malo ljudi to imaju u svoj umu, namjeru, puno je važno. Ljudi kada napravi neki dogovor, vidimo da nisu iskreni i nemaju dobru namjeru.
živio u Kuvejtu, sam čitao to u novina prije, mislim, 5-6 godina u novina, pisao to u Kuvejt, bio jedan milijarder, Arab musliman iz Kuvejta, ima žena, ima od taj žena 6 djeca, sve 6 djeca su čerke i taj čovjek i muž živi i žena bio slaba muslimanka, znači nije tačno islam prakticirao kako je Allah zveđele naredila. I ona imala strah, ako muž umre, da će njezina braća od muža će doći i uzeći imetak od njegova žena, pošto nema u kuća muškaraca, sina, i od mirasa neće ništa njima ostati, imaju strah. I onda traži kako mogu da napravim jedan sin, da bi ostavio cijeli imetak od muža kod sebe. Pošto po šerijatski miras mora se dijeliti na islamski način miras, i kada nema muško, onda ima pravo i braća od onaj čovjeka koji je umro, da dobije nekoliko posto od mirasa. Ali kada ima muški sin u kuća, onda automatski oni amže nemaju više pravo da dobiju od mirasa. I ona gleda u televiziji reklama da postoji jedan američki bolnica u Bejrut, ima arapski lijekari koji su studirali u Arabiju, u Ameriku, otvorili bolnica gdje može čovjek sam izabere koje vrsta djece želi, da li muško ili ženski. Kaže, to je dobra ideja i to je, kako se kaže, plantaže od djeca, to je islamski dozvoljeno, da čovjek, oni ko ne dobiva djet, može kroz onaj plantažu da se napravi djetu, znači uzima se od muža taj voda i stavlja se u staklo i jedno vrijeme pokušaju da se preživi u taj staklo, taj djet, onda se stavlja kod majka u rahim i tako onda djet porasti, onda kad dolazi vrijeme, porodi se. I tako ona uzima termin i dogovori se za svojim mužom da se ide u taj bolnica i ona traži 7. djet, kaže hoću još jedan djet, ali ovaj put da bude nama sin i da putujemo tamo, kaže muž u redu idemo i ode za svojim mužem do Bejrut, ide kod taj doktor i taj program se završava i kaže sve je završeno, operacija, ako Bog da ti ćeš dobiti jedan sina. I oni sretan vraćaju nazad u Kuvejt. I vrijeme, trudnoće vrijeme, taj žena dobije strah, počinje kod nju vesvese. Šta je ako opet čerka dolazi? Ona u svaki cena želi da bude muško, da bi čuvao taj imetak od muža kod sebe i kod svoje djeca, a ne kod drugima da se dijele. Šta se dešava? Ona ide kod ženski doktorica da se uvjeri ponovo da se pravi ultrašal, da li taj djet u stomaku muško ili ženski. Šta se dešava? Taj doktorica kaže sretan tebe, opet dobiješ jedan čerka. Kad je tu čuje, ona je u šok i ne želi čerka i kaže svoj mužu, hoću tvoj djeta ubijem. Ja taj djet ne želim, pošto će biti ženska, ne želim. Muž je vjernik, kaže ne, to je kadar Allah, mi smo sve pokušali, ali ako Allah daje nama ženski djet, to nije problem, svako dolazi po svoj nafakom i neka živi taj čerka. Ona kaže, neću biti u koji cena da ostane ona u moj stomak, ja ću to ubiti. I taj čovjek kaže, ako to radiš, ja ću tebe da činim razvod brak. Znači, nećemo više zajedno da živimo. I na kraju, na veliki svađa, diskusija, žena se odluči da se ubije djet i muž činio njemu razvod brak. I šta hoću da želim, na kraj izlazi, kada je ubio, da je to bio jedan sin. Znači, nije bio ženski, nego kada nakon onaj abtreibung, razumijeli kurtaž, razumijeli da je to nije bio ženski djet, nego šta? Muški djet. Zato je dobro namjerno, puno je važno. Dobro namjerno može tebe da vodi do dženneta. Dobro namjerno je puno važno i nažalost većina ljudi kada radi neke stvari nemaju taj namjer, nego njegov namjer da vara, da prevari, da uzima imetak, da uzima, kako se kaže, od nepravdan način jedan stvar. Ima šejh Muhammed Salih, to je učitelj
od šejh Ibrahim, šejh Saud ibn Ibrahim al-Shuraim i od šejh Abdurrahman al-Sudejsa. Oni dva imama iz Kabe. Možda ste vi to čuli, ili koji je otišao na hadž ili na umre, možda iza njima klanja. Njegov šejh dolazi svaki godina u London, kod Glasgow, to je u gradu u Veliki Britaniju, i čine tamo davu. Svaki godina on putuje tamo i on je slijep, star čovjek. 20 godina putuje za Britaniju i čine tamo u ljetu odmor, 20 dana, mjesec dana davu. I on sam to priča i on je slijep, kaže, i star čovjek je i ne zna nijedan riječ engleski. Ali svaki godina za namjerom ide tamo da poziva ljudi u islama, a subhanallah svaki godina kada ide tamo, kod njega primi 10, 15, 20 ljudi islam. I on ima jedan prevodilac za sobom, jedan hindijski građan koji sa njim, njegov vozač i njegov prevodilac, koji sa njim hoda. Kaže, jedan dan u noć moj prevodilac mene vodi kod džamiju i tamo je jacijski namaz prije 12 u noći, kasno je u ljeto. I kaže, čujem jedan žena vrišta i galami na ulazu u džamiju. I ja ne vidim, slijep je. I pita svoj prevodilaca, šta je to, što taj žena vrišta? I taj prevodilac kaže, šejh, to je ovdje obično, kad je vikend, ovi se piju, onda padaju na cestama i ne znaju više kada da ide. Kaže, možda taj žena treba nešto da pitamo. Kaže, ne, hajde idemo u mesdžid, to je tako. Onda šejh kaže, uzeo sam krpa i rekao sam, baci na to žena to. Možda je nju hladno, bio malo, kaže, hladnu noć. I kaže, bacio sam na taj žena, taj krpa. I ušli smo da klanjamo i nije prošlo 2-3 dana. Došao jedan Britanica u taj isti mesdžid i kaže, gdje je taj Isus koji je taj noć mene spasio. I oni džamije ljudi kaže, šta misliš ti, ne znam u koje ti misliš. Kaže, ima star čovjek za bijeli galebija, imao bijeli krpa, bijeli brada. Kaže, taj Isus je njega poslao da mene spasi taj noć. U taj moment, kaže, šejh i njegov prevodilac ulazi opet na namaz. Kaže, žena, evo, to je Isus, onaj što je mene poslao. I kaže, hoću da se zahvalim. I na kraj, kaže šejh, kaže, ja nisam Isus, nije mene ni Isus poslao, ja sam musliman i počeo njemu da objasniti vjera. I na kraj, žena uzio islam. Znači, jedan dobro namjero može u velikim stvarima da vodi. I zato Božji poslanik kaže, nemoj nikada smanjiti jedan ma'ruf. Ako je nešto u stvari dobro, onda učini to. Nemoj to kaže, to je bez veze, to nema korist, nemojte to nikada misliti. Znači, treba nama ihlas i treba nama dobru namjeru i treće, treba nama takva. Takva je onaj bogobojasnost s čim će čovjek ulaziti u džennet. Neće niko da ulazi u džennet ako nema takva. A takva je da se drži na Allahova propisima i da se ne približi haramima i da se živi u halalski načina i da se ne prelazi Allahova granica. I da se čovjek trudi, uljepšava svoj život za poslanikova sunneta i da se udalje koliko više skloni od mekruha šta je nevalja. Takva je puno važno. I to Allah azza ve dželle nama kaže u Kur'anu, u suratu Nisa. Takva je puno važno. Ima jedan žena, vjernica, klanja namaz, ima 6 djeca ili 5 djeca ima ona, stalno ona plače kada misli smrt. Uvijek nju čine se na svijet, zašto ti plačeš, ti si vjernica i ti, kako se kaže, ulazit ćeš u džennet, alhamdulillah, ti klanjaš, ti nosiš marama, ti paziš na svoj ahlak i svoje ponašanje, ne činiš haram. Što se skiraš toliko od smrta, što se praviš bolesna? Ona kaže, ja nemam strah da ću umrijeti, nego imam strah. I to Allah azza ve dželle kaže, bojite se. Znači svako od nas treba da se boji. Od čega da se bojimo? Kaže, bojite se od onoga kada umrijete, šta će biti za vaša djeca? Kaže taj žena, ja ne se plašim što ću umrijeti, nego se plašim za moji djeca. Ako ja sada umrem i sve ove 5 djeca su mali djeca,
šta će biti za njih? Oni će biti samo u ovom svijetu, znači oni su na ruka od drugih ljudima i navisi kako će oni za moji djecama ponašati. I kaže, svako treba da se boji. I kaže, lijek je da se ovaj problem, i taj problem može svako od nas da dešava, ko ima djeca, da sada ti i tvoja žena umrete, primjer, ostaće tvoje djeca na ceste. Šta će biti za svoje djeca? Treba čovjek skirati i to pomisliti. Šta će biti za moje djeca ako ja sada bi umro? Razumijete? I Allah azza wa jalla kaže, odgovor, feljettaqillah. Kaže, svako od vas da učite bogobojaznost. Ako svako od nas bude bogobojazan, naša djecama neće niko da čini zlo. Zašto? Pošto svako je pošten, svako pazi na pravo na drugima. Ali ako živimo u jedan društva, nema takva, gdje je prostitucija, droga, haram, kriminalitet i sve loše stvari pošireno, kako možeš u taj društvo da ostaviš djeca? To je strah, treba se čovjek da imate strah za svoje familije. Ali svako od nas postane jedan društvo ko su muttaqin, ko se boji od Allaha, onda nemaš strah. Zašto? Ako umrem, ako moja žena umre, ima ljudi ko su kao ja, pošten, ko su iskren, ko ne bi nikada zločinili moji djeca, ne bi kradili ni njegov imetak od djeca, ne bi njih stavili u loše mjestama, ne bi njih dozvolili da idu u drogu i tako dalje. Znači, lijek je takva u svaki stvari. Znači, moramo učiti u familiji da imamo takva. To je puno važno. Europska unija, ja živim u Njemačkoj i oni koji žive u Njemačkoj možda znaju, Europsku uniju, posebno Njemačka, Francuska, Belgija i Holandija, svaki godina 1.000.000 euro troši para da bi liječili ljudi od droga. To je poznat. Ali njihov uspjeh je samo 15 do 20%. Znači, država daje za specijalnim institucijama milijardovi para, euro. Kaže, liječi ovi ljudi od droga, od onaj, kako se kaže, eroina i hašisa i tako dalje. I oni pokušavaju, ali imaju uspjeh samo 10 do 20%. Znači, od 100 milijuna euro, samo uspjeh je 10%. To je vrlo malo. To je, znači, para koje puno ode u smeće i nema fajda. I na kraju opet čovjek je u drogu, dalje on je narkoman i tako dalje. Ali Saudijska Arabija ima isto taj problem za drogarišama. Tamo isto se puno koristi droga. I on isto pravi liječenje. Ali kod njih je uspjeh oko 60 do 70%. I Europska unija i Ujedinjene nacije prije 3 godina dali nagrada Saudijske Arabije, taj udruženje ko to radi za drogama, bolesnicima, ko pokuša njih preko terapije da liječe, dali se njima u New York nagrada. I pitali taj predsjednika od taj organizacija kako bi to uspjeli. Kako vi ste to uspjeli da kod vas 70% više ne vraćaju u drogama. A kod nas mi trošimo milijardovi euro i na kraj samo 10 do 20% se spasi, ostali su dalje u drogama. Kaže taj direktor u pres konferenciji, kaže, mi imali smo naše udruženje kad smo počeli za omladinama da radimo, za bolesnicima da druga da radimo, rekli smo jedan riječ. Rekli smo bil imani naqdi ala al-ijma'i. Kaže, za imanom, za vjerovanjem, možemo mi sve problema da riješimo. Znači, ako imaš iman, možeš da riješiš sve, šta? Sve tvoj problem. I zato, dragi braća, naša djeca, naša kuća je u opasnost. Naša kuća, naš život, naša djeca su opasnost. Posebno djeca, to sve učenjaci kaže, u zapadu, u, kako se kaže, u Europskoj uniji i statistiku kaže, djeca koji idu u 8. razred, 9. razred, 10. razred, najviše opasnost da imaju kontakt za drogama. Znači, oni djeca koji su u 8. razred, 9. razred, 10. razred imaju najviše kontakt za drogama i ima najviše, imamo ovdje brat
ko radi u državnoj policiji, može to da isto potvrđe, ima, kako se kaže, više kontakt gdje je prvi put jedan momak ili ćerka dolazi u kontakt za drugama. Kažu opet ekspertovi, ovi stručnjaci, kaže, ako u jedan kuća, nije važno da li je majka, ili otac, ili sestra, ili brat, nije važno ko, ako jedan od njih puši, ili od njih jedan koristi, konzumira alkohol, da će od djeca 3 puta ima više, će oni isto to raditi, nego u jedan kuća gdje se to ne radi, ne prakticira. Znači u jedan kuća, ako se ne puši, ako se ne pije alkohol, onda taj djeca isto neće da piju i neće da puši alkohol. Ali ako jedan to kuća radi, nije važno da li majka ili sestra ili brat, onda jedan od ovih djeca 3 puta više su opasnost da će isto oni da padaju u čega? U taj problem. I zato, dragi braća, moramo misliti je li mi vodimo naša kuća u sigurnost ili ne. To je naša današnja tema. Šta želim, inša Allah, sa vama da razgovaram do ezana, inša Allah. Znači, šta trebamo da radimo? Kako možemo svoju kuća da se čuvamo? Pošto je Allah azza ve dželle nama je dao naša kuća kao šta? Kao emanet. I da li to mi sada emanet uzimamo kako treba ili ne uzimamo? Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to sam sinoć u svadba pokušao samo da otvoram, ali nisam imao priliku da dugo da pričam, a to je hadis što prenosi imam Buhari rahimahullah u svoj knjiga Al-Adab al-Mufrad i imam Tirmizi u svoj sunani. Kaže alejhi salatu vesselam: "Man asbaha minkum aminan mu'afan fi jasadihi wa indahu yawma qutihi فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا." To je naš hadis dokaz. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko je siguran u svoj familija, zdravlje ima dnevno svoje hrane, to je najsretan insan u ovom dunja. Kao da je cijeli sretna šta ima, dobio on već. Nema više šta može se u ovom dunja da se dobiva. To je puno važno. Gledamo ovaj hadis sada po korak. Prvo kaže, siguran u svoj kuća. Šta znači siguran da budiš u svoj kuća? Mi smo s naša djecama bili siguran u čega? Protiv lopova. Zatvorimo u noć vrata da ne bi lopovi ušli i štetili naša djecama. Čuvamo djeca od kiša. Čuvamo naša djeca od hlad. Čuvamo od naša djeca od glad, ali nažalost naša djeca nisu u sigurnost od nas. Jeste on siguran od lopova? Jeste on siguran od kiša da njemu glava pada? Jeste on siguran da neće ostati večeras gladan? Ali tvoj žena i tvoj sin i tvoj čerka nisu siguran od tebe. I ti isto nemaš osjećaj da ti si siguran od nje. I zato vidiš, ti sada ovdje sjediš i nemaš strah. Ti sjediš i ti se uživaš ovdje i ne osjetiš strah. I tako treba naša djeca, naša žena. Kada ulazimo u kuća da ne osjeti strah. Ima neki roditelji, kaže, ja ne želim kad dolazim u kuća da vidim djeca, trebaš njih zatvoriti. Ja, ahi, nije važno da radi i 24 sat za nje. To nije tvoj hak da oni od tebe da plaši i da imaju strah od tebi, da se djeca sakrije od roditeljima. To je katastrofa. I zato najveći problem je, mi smo za svoje ženama i svoj djecama dali 2 stvari, ali zaboravili smo 3 velike stvari. Dali smo njima 2 stvari. Šta smo mi njima dali? Mi smo njima dali dunja. Mi smo dali naša ženama i djecama dunja. Šta god nama traži, kupimo. Posebno naša djecama. Traži nova kompjuter, dobit će. Traži igra, odmah kupimo. Šta god traži djeca, kupimo. A znate da je u taj periodu u djecama nije važno šta ti njima kupiš. Djeci će to zaboraviti. Sada ti kupi za svoj sin ili čerka najskuplje poklon,
zato djeto ne vredi. To kažu učenjaci, to nije moje mišljenje. Znači, da li taj poklon 1 euro vredi ili 1000 euro vredi, nije važno. Djeca i tvoja žena od tebe nešto drugo želi. A to smo mi škrt. Mi muslimani, mi smo puno, kako se kaže, otvoreni ruko. Ali mi smo otvorena ruka u pogrešno stvarima. A gdje trebamo da budemo otvoreno, nismo mi otvoreno. U čega smo mi otvoreno? U kupovanje. Svako da ide u naša kućama, alhamdulillah, frižder je pun. Poklon je pun, šta god djeca traži, dobit će. Razumije, nismo mi u taj tačka škrt, ali mi smo škrt u 2 drugi stvari. I to moramo promijeniti. Ako to ne promijenimo, ti si opasnost. I tvoj kuća je opasnost. I nećeš ti voditi jedan brak kako Allah azze ve dželle traži od tebe. Šta je to 2 stvari šta nismo mi otvoreno ruka? To je prvo, malo provedimo vrijeme za naša djecama i ženama. Razumiješ? A njima najviše treba da imaš sigurnost u svojoj kuća, da se prođe više vremena za svoje žena i za svoje djecama. A drugo je da pokušaš njih da shvatiš njihov osjećivanje. Većina familija, većina roditelja ne imaju, kako se kaže, osjećaj prema svojoj žena. Vidi svoju žena kao imetak. Stavi ormar, stavi tamo, budi tamo, šuti, nemaš ti mišljenje. I tako onda postane nesigurnost u kuća. I svađa. I toliko svađa, to ćemo poslije kazati, da puno familija se kvare, sruše. I više muslimani danas pravi razvod brak nego nemuslimani. Zato, dragi braća, zato trebaš sebe pitati, je li ja dosta vrijeme provodim za svoje žena i za djecom? A drugo pitanje, koliko dajem pažnost za svoje djecu osjećaj. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi se, čak dolazi djed, nema 3 godina. Vuci od ruku od Božjeg poslanika i on sa njim ide. I djed vodi njega. Znači daje njemu pažnost za njegov osjećaj. Mi želimo da imamo lijepo društvo. Društva ko bude koristan. Ne želimo društva ko su bolesnici, ko imaju depresija, ko su duhovni bolestan. Većina muslimani danas, nažalost, i to ima dokazano, većina muslimani imaju problem duhovno. Većina muslimani su u depresija. To ću prikazati i vi ćete sada, ja ću jedan pitanje staviti i svako može da mjeri da li on zdrav ili bolestan u depresije, da li on ušao već u depresiju ili ne. Inša Allah, poslije pitanje možete vi svako sebe otkriti taj odgovor. Znači, naša žena i djeca ne traže od nas imetak. Može taj imetak se zaboravi, 5 godina djed. Kad će to osjetiti nakon 15 godina da si njemu kupio jedan poklon što je tada bio najskuplji? Neće to nikad ni doći u njegov pamet. Ali on neće nikada zaboraviti taj lijepo vrijeme što si ti sa njim prošao. I zato stari ljudi, pitajte stari ljudi, šta najviše se žališ? Pitajte stari ljudima koji je iznad 70 godina, kaže šta si u tvoj život najveći greške radio. Ima to studije. Stari ljudi najvećinom se žale da je malo prošlo vrijeme za svoje žena i za svoje djecama. I zato djeca kad se poraste, kada vidio da je u svoj mladost nije imao otac vrijeme za njih i nije za njegov osjećaj imao vrijeme, i zato on isto njega poslije, kada bude porastao djed, ne želi da kontaktira svoj roditelje i roditelji živi u neki dom i u onaj starski dom i ne imaju odnos. Zašto? Pošto bili jednom drugom škrt u vrijeme i škrt u njihov osjećajima. I još je problem da se stalno svađaju. Puno ljudi danas se svađaju za svoje ženama. I ne pazi gdje on svađa. To je veliki problem. Mi smo rekli, poslanik kaže, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Ko od vas, od nas, uspije da bude siguran u svojoj familiji, on će biti sretan. Znači, jesi ti sretan u tvojoj familiji, moraš biti siguran. Svađa pred djecama, svađa u bilo koje vrijeme. Kada je malo u čorba više sol,
on udara tanjir i baca i pisi, ako žena je zakasnio, zahranio, on dolazi od posla, napada, nema sabora i vrišta i ne gleda djecama. Šta radi djeca, je li tu, je li komšija tu, je li ima gosti, njemu nije važno. Znači on kaže ja sam muškarac, mogu da radim šta hoću, ali on ne zna da on sam sebi uništava. Ne zna da sve to šteta, njemu će se vratiti na kraj, on će biti neziguran insan u svoj familiji. I po policijski izjavovi, to je po njemački izjava, svaki dan, nema dan gdje jedan djed iz Njemačka ne pobegne iz svoje kuća. I to djeca koja su pobegne iz svoje kuće, znači nije ukradeno, nego djeca pobegne od svoje kućama. Znate koliko je to? Svaki dan jedan djed pobegne iz svoje kuće. Koje godina su? Između 5 do 13 godina star su djeca. Između 5 do 13 godina djeca iz svoje kućama pobegne. Po policijski izjava. I od ovaj 5 do 13 godina 70% su ženski curica pobegne iz kuća. Zašto? Znate zašto razlog? Kad se gleda razlog, kod taj 80% djeca ko su pobegli iz svoje kuće, oni 5 godina djed, 6 godina djed, do 13 godina djed, pobegne iz svoje kuća, radi svađa između roditeljima. Što je hadis rekao? Jeste siguran ili nisi siguran? Znači ti nisi siguran za svoju familiju. Nisi uspio, znači djed više ne može da strpi, posebno ženski djeca. Ne može da strpi kako otac i majka svaki dan se vrištaju i čuje se u sobama i galami se jednom drugom i nemaju tolerancija, nemaju jednom drugom poštovanje, ne oprosti jednom drugom i ne žele da se živi kako Allah azza ve jalla nema opisao. Kaže alejhi salatu vesselam: "Khairukum li ahlihi." Kaže najbolji od vas je on koji je najbolji prema svojoj familiji. A najbolji u hadis znači ko ima najveći bogobojasnost. Znači ko kaže da ima bogobojasnost, nek gleda svoje ponašanje prema žena i djeca. To je dokaz da li on ima takva ili nema takva. Ako je prema žena, prema djeca grub i vrišta i njih ne poštuje i njih vidi kao drugi klasa insana, znači on nema takva. On se pravi da ima on vjernik. On pravi se da je vjernik, ali u istina on nije vjernik. Zato kaže alejhi salatu vesselam: "Wa ana khairukum li ahlihi." A ja sam između vama najviše ko ima takva i zato ja sam dobro prema moj familiji. Zato sam dobro prema moj žena i djecama. El muhim, znači to je broj 1. Broj 1. A broj 2, još da ne ulazim, ima pitanje, Univerzitet Istanbul je to radio, to mislim ovdje što se priča, djeca ko su porastili iz razvod braka. Možda ste li čuli djeca iz razvod braka, se kaže da ima loše odgoj, nema terbije, nema ahlaka, ko što poraste nije bez otac ili bez majka u tuže kućama i zato on ima loše ponašanje. I to je univerzitet uvjerio, je li to istina ili ne. I pravili test. Uzeli 1000 djeca od razvod braka kuća. I uzeli 1000 djeca od familija koju djeca živi kod majka i otac. Ali uvijek svađaju se. Majka i otac uvijek se svađaju. A onda uzeli treći grupa, 1000 djeca od majka i otac, gdje majka i otac pred svoje djeca nikad ne svađa, nikad ne priča negativno, grozno, nešto prema svoj familija. Uzeli 3 kategorije. I šta je izašao rezultat? Prvo, da je to nije istina. Prvo, nije istina da je djeca ko su porastili u razvod braka, da imaju loše ahlak, to je pogrešno mišljenje. Znači, ko to šire, to je nije sahih. Ima ljudi koji su iz razvod braka djed, ima ljepši ahlak nego onaj koji je porastio u familijama za majka i otac. Ali nešto drugo su otkrili. Vidi, ja ne pijem, vi pijete, to je nepravedno.
Držim ovo. Ne, tema je važno. Tema je puno važno i želim pažnju da ne dajete sada za vodu, nego ovdje. Kod nas kad se drži desne, priča se i ne pije se. Znači, drugo je, nešto novo su otkrili. Otkrili da djeca ko živi kod majka i otac, ima uvijek svađa pred svojim djecama, da to djeca najviše loše ponašanje i ahlak imaju. Znači, djeca bude loše ponašanje, imaju loše namjeru, ako su porastili u jedan familije gdje je otac i majka svalno jednom drugom suprotstavlja. To je bio hadis prva dio. Druga dio kaže Božji poslanik, mu'afan fi jasadihi, da budiš zdrav u tvoj tijela. I zdrav da budiš u tijelu ima dva vrsta. Ima vanjski bolest, primjer ovdje ima nož se sjeća, ima to se šije ili slomi se kost i to se može se za gipsom da se stavlja i jedno vrijeme za Allahovom dozvol se liječi. A ima drugi vrsta bolesta, a to je duhovni bolesti. Duhovni bolesti vodi čovjeku da se dobije srce infarkt, da ima visoki pritisak, da ima od šećer bolest, dolazi od duhovnih bolestima, kao stres. I duhovni bolestima puno važno je. Znači, musliman treba da bude zdrav od vanjskih bolestima, a isto njegov duše treba da bude zdrav. Duše treba da bude zdrav. Kako možemo to da stignemo? To je važno. Prije toga, Dubajska univerzitet iz Dubaja platili $10 milijuna i dali su zadatak, taj univerzitet Dubaj, da se uvjeri šta će doći u 10 godina, sljedeće, znači do 2020, problemi na muslimanima na svijet. Pravili jedan istraživanje. I šta je izašlo? Izašao rezultat, prva najveća opasnost šta muslimani očekivaju u svijetu, šta je to? Saobraćajni udes. Najviše danas od muslimani, od čega u islamski svijet, znači od Maroko do Kina gdje živi muslimani, najviše gine od saobraćajni udar. Zašto? Pošto čovjek kaže ja imam pravo da vozim kako hoću. Ne daje pažnju za drugima. Ubije drugi insan. Ubije sebe. Ili pravi sebe sakat, ili pravi drugi ljudima sakat. Ili pravi štetu, materijalni štetu milijardovima, to je u godina koliko musliman kroz saobraćajni udes ubijen i ostane paraliziran ili sakat i koliko šteta, to samo Allah ne zna, to su milijardovi cijenama. I to će biti za 10 godina za muslimanima najveća opasnost. Znači, neće oni nas da ubiju od rata, nego mi više se ubijemo i ginemo od čega? Od saobraćajne udesa. I to vidimo na cestama. Čovjek vozi auto bez pojaza, kaže ja to meni ništa, razumiješ? Ima crveni, kaže ja to ne gledam, i vozi na crveni. I ne hoće svoje sjede sa njim. I djet vidi kako to radi otac. Razumiješ? I galamina, ako vidi jedan pravi greške, odmah počne da pisuje. Znači, uopšte nema kontrolu u sebi. Znači, i to je najveći bolest što danas muslimani imaju. A drugo je poznat, od čega muslimani najviše imaju opasnost, to je ratovima. Danas što se dešava u Afganistanu, Iraku, u drugim zemljama, poznat je u Afganistanu, Irak, samo u 2 mjestama poginuo više od 1 milion ljudi. I tako će biti isto u 10 godinama, kažu učenjaci u Dubaj, univerzitet, da opet drugi opasnost za islam, muslimani će biti ratova. A ima treći opasnost, i to je naša tema. Kaže, većina muslimani će biti bolesnici, duhovni bolesnici. To ima, ko ne vjeruje, može ulaziti u internet i da gleda i pravili testovima. Većina muslimani će biti u depresiji. Muslimani, većina će biti u depresija, znači bit će duhovni bolesnik, nije on zdrav. Ponašanje nije ponašanje ispravno.
Kako možemo znati da je on bolestan ili ne? Kaže, gledaj šta baca u smeće. Muslimani u islamski svijet govore. Bacaju svoj imetak, svaki kuća, 60% u smeće. Svoj imetak šta ti zaradiš cijeli mjesec, bacaš 60% u smeće. Pogledaj danas šta si bacio. Od hrane, koliko je čine israf u muslimanskim kućama, to je neočekivljiv. Neće da dijeli svoj hljeb za komšije, neće da dijeli svoje hrane za jedan drugi musliman, ali je spreman da baca. Svaki dan mora da dolazi smećar. Ako ne dolazi kamion smeće, smrdeće cijelih ulica. U Europa, u zapad dolazi smeći kamion u hafta jedan put samo. Ponekad u mojoj ulici gdje živim dolazi svaki 14. dan dolazi. Znači 14 dana ljudi, ako je muslimane kao Saudijska Arabija, kao Kuvejt, Dubaj, ako ne dođe svaki dan smeće kamion, onda cijela ulica smrdi. Razumijete? Zašto bolesnici, duhovni bolestan? Baca svoje pola imetak, više od pola imetak, 60%. Kupi bez mišljenja, bez programa, samo kupi i onda nepotrebljiva, ne zna kako da koristi, kupi svašta od hrane, onda baca. To se pozna. Znači svako da gleda je li sam zdrav ili ne, pogleda koliko bacaš u svoje kuće, koliko se troši, iskreno što tvoje potreba je u njem. Ja sam prije smio na Njemcima, kad dolazi u radnju kupi 3 maslinke, kupi samo 3, kaže šta je to? Mi kupimo 3 kilo i poslije bacimo 2 kilo u smeće. Razumiješ? To je, ko je bolestan? Onda kažemo mi ćemo pobijediti. Allah neće jedan narod dozvoliti pobjeda, oni su israfčine. Kaže israf ko čini, to je brat od šejtana. Mi smo postali brat od šejtana, a mislimo da klanjamo za Allah. Znači gledaj tvoje ponašanje. Gledaj šta ti radi za svoj vjera. Ne treba se samo islam uzeti formalno, nego treba se živiti islam. Dolazi u Njemačkoj, proda se bostan po komadima. Po komadima proda. Kaže, hoću 1/4 bostan. Kod nas mi smijemo se. Razumije? Puno, kaže, kupimo i na kraj pola bacimo. Znači, je li zdrav čovjek ko baci svoj imetak? Nije zdrav. Nije zdrav. Ne može biti umet zdrav ako baca 60% od svojih imetaka. Idite u naše ormarima puni odjeća. Božji poslanik su pitali, ja Rasulallah, kada imam pravo da kupim sebi košulju? Nova košulja da kupim. Kaže, kada je prvo poderano. Dok nije poderano prvo, nemoj kupiti drugo. A danas imamo svako od nas možda po 10, 20 košulju. Onda hoćemo pobjeda. Ne možemo biti pobjeda, a mi sve slijedimo svoj strastima. Onaj duh od Islama ne živimo. Nije dovoljno da pustimo samo brada i klanjamo namaz. To nije dovoljno. To jeste veliki korak. Ali ako hoćemo onaj što je Božji poslanik imao, trebamo, sallallahu alejhi ve sellem, trebamo znati šta je Islam. Znači zdravlje. I znate, za 10 godina, kaže, većina muslimana će biti u depresije, u duhovni bolest. A ko će biti od tove muslimanima najviše u duhovni bolest? Kaže, muslimanski žene. Znači, više od muškaraca, naša žene su opasnost. I to vidimo već. Žena kada je u depresija, ona ne radi kako muž radi, za svoj rukom udara i boksira, nego žena kada je u depresiji koristi svoj jezik. Jezik. Njezina je snage, moće, jezik. Vidiš žena vrišta, galami, nezadovoljna, vidiš da je ona u depresiji. Znači ti si bio razlog da je ona došla u taj mjesto da se vrišta i galami. Znači žena je opasnost i njezina udar nije za rukom kao muškaraca, nego njezina udar je za jezikom. I to se dokaživa u društvu, pošto društva želi puno stvari od žena. Allah je dao zadatak za žena šta da radi. Ali mi, kao muslimansko društvo danas, tražimo, bio prije Superman, sada mi tražimo Superwoman. Znači da bude naša žena kao super žena, znači da radi za nas i da donese para i da čuva djeca i da bavi se za politikom i za industrijom i za ekonomijom i za radi u biro i da vodi tržište i sve da radi i onda da bude još žena za nas. To ne ide.
To, ko takav žena želi, to će biti žena bolesna u društvu. I zato, kada se gledaju izvještaje, policijski izvještajima, oni ko najviše kazna dobiva, kad se rasporedi, onda žena više dobiva kazna iz radar, ona je slikana u brzina, nego muškarci. Zašto? Pošto žena je, žuri se, ima toliko zadatak u ovom novom životu, da ne može sve da stigne. I šta radi? Brzo vozi auto da bi stigla sve svoj zadatak. I ako se žuri u auto voženje, šta mislite u kuća koliko onda ulazi ona u duhovni proces, da postane bolesna, ulazi u stres, u depresija. I zato naša Islam dao ženama veliki pažnost, veliki mjesto i čuvao njih više nego muškaraca. I to danas, nažalost, većina muškarci nisu razumjeli. A treći je, hadis šta je rekao da samo radi za koliko? Da za dnevno da ima hrane. A ne traži više. A danas mi radimo za naše unuk. Toliko radimo, zaboravili smo. I zato kaže učenjaci, sreće je 3. Ko ima u ovom dunja, ima ahiret sreće, ima sreću u ovom dunja. U ahiret je sretan onaj ko ima la ilaha illallah, koji je prakticirao la ilaha illallah i živio po la ilaha illallah, on će biti sretan u ahiretu. Ali u ovom dunja da budiš sretan, trebaš 3 stvari. Ali Allah je uvijek dao samo 2 i uvijek fali 1. Kod većina ljudima, kod 90% ljudima, Allah je dao od 3 sreće, da budiš sretan u ovom svijet, dao samo 2 i fali uvijek 1. Šta su to 3 sreće da postaneš u ovom dunja sretan? Ko to ima, on je najsretan insan. To je prvo zdravlje. Drugo, prazno vrijeme, da ima slobodno vrijeme, a treće imetak. Ko ima imetak, slobodno vrijeme i zdravlje, njemu je Allah podario sreću u ovom dunja. Ali, pošto to je ispit dunja, nije dao to. Uvijek dao 2 i fali uvijek 1. Kada djete porodi, dolazi u svijetu, do 18 godina kada počne sanat, ima od 3 stvari, 2 stvari, fali njemu 1. Ima zdravlje, ima slobodno vrijeme, ali nema para. On je navisan od roditeljima. Sada djet mora, šta otac kaže, šta majka kaže, znači on ne zaradi sam para. Kad bude 18 do penzija, do 60 godina, ima opet od 3 stvari, 2 stvari, fali 1. Ima para sada, ima posao, ima para, ima zdravlje, ali nema slobodno vrijeme. Da vama kažem sada, hajde 7 dana budite sjedite kod mene, kažete nemam vrijeme, moram da idem da radim. Znači imaš zdravlje, imaš para, ali nemaš slobodno vrijeme. A od 60 godina, od penzija do smrta, opet imaš od 3 stvari, samo 2 i fali je tebi 1. Šta imaš? Imaš slobodno vrijeme, imaš para, ali šta nemaš? Nemaš zdravlje. Znači, ako to si otkrio, brate, što onda radiš za ovaj dunja dan i noć? Ako si razumio da Allah azzaveđele od tebe za nešto od tebe tražio, što onda za ovaj dunja toliko trudiš i radiš i zaboraviš svoju familiju. I zaboraviš svoju dužnost prema Allah azzaveđele. Znači, treba muslima da zna, ja ne mogu da nosim ovaj svijet za sobom. Onda zašto toliko sebe uništavam i na kraj ništa nisam radio za Allaha i za moj budućni svijet. Većina ljudi kaže, od muslimana, mene je dovoljno da dobijem jednu čošku od dženneta. Ako imam jedan čošak od džennet, to sam zadovoljan. Elhamdulillah, to mi je dovoljno. Kaže, on laže. Kaže mu, ti lažeš. Zašto? Pošto ja vidim koliko za dunja trčiš. Ako si iskren, tražiš samo jednu čošku od dženneta, znači u ovom za dunja trebaš nikad da ne radiš. Pošto ako ti kažeš za džennet, za uvijek za život, gdje će biti vječni život, ti kažeš mene, alhamdulillah, dovoljno jedan stranu od dženneta dobijem. A vidim za dunja koje privremeno, radiš dan i noć da bi dobio Mercedes, da bi dobio mobitel, da bi kupio sebi nova kuća, da napraviš sebi swimming pool, sve trudiš, a mene kažeš za ahiret ti bi bio zadovoljan za jedan čušku, znači tu nije iskren. Onaj ko bio iskren ne bi radio za ovaj dunja.
Ako za ahiret radim vrlo malo, pošto kažem, alhamdulillah, to mi je dosta, onda zašto za ovaj dunja radiš toliko? Znači, nije iskrenost. Znači, dragi braća, moramo sebe pitati sada, alaik salatullah, nakon sve ovaj razgovor što sam vama pričao, trebamo sebe sada da pitamo, ako sam ja neziguran u svoj familija i moji djeca su u nezigurnost, šta trebam da radim? Kako mogu da se okrenem, da budem sretan familiju? Trebaš prvo stvar, prvo korak je, još želim još malo ostati za namazam, prva korak je šta trebamo da radimo, da uspijemo da dajemo sigurnost u svoj familiji. Muž i žena, treba oba dva da se trudi. Šta traži jedan žena od svoj muža? I šta ti tražiš od svoj žena? Kad tebe sada jedan tebe pita i kaže šta tebe je važno, šta želiš ti od svoje žena? Nemojte odgovoriti, ja dajem vaše odgovore i vi ćete mene potvrditi. Jedan muž traži od svoje žena prvi stvar i najvažnija stvar i kaže muž, ako to radi moj žena, dobit će sve od mene šta želi. Samo to da mene učini. Šta je to? Neka mene poštuje. To je želi muškarac. Muškarac koji je oženjen želi od svojeg muža šta? Poštovanje. Poštovanje. Ako mene poštuješ, dobit će sve. Znači, žena ako je pametna, samo treba svoj muža 2 minuta, 3 minuta da poštuje, da strpi, dobit će sve od svojeg muža šta želi. A žena želi od svojeg muža samo jedna stvar. A to je ljubav. Ne traži poštovanje žena. Žena traži od svojeg muža poštovanje. Ljubav. Žena želi da osjeti da muž nije u volji. Znači ti, ako želiš od svoje žena poštovanje, šta trebaš nju da šalješ? Ljubav. Ako ti ne šalješ ni ljubav signal, neće nikada ona tebe da šalje poštovanje. Ako kaže ona mene ne poštuje, onda, brate, alaik salam, nisi ti poslao njemu signal od ljubava. I žena ako kaže, moj muž mene nikad ne voli, ne prikaza mene, isto nju kažemo, pošto ti za svoj muža nikada ne šalješ signal za poštovanje. Pošto jezik priča samo 30%, tijelo priča, 70% priča tijelo. Znači šta ti radiš, šta prikazaš i ona šta prikaza, to su šalje signal. Muž čeka poštovanje, žena čeka ljubav. Oba dva to ne radi, znači kuća nije siguran. Da postane kuća siguran, treba žena da se trudi da prikaza svoj muža poštovanje. Šta je poštovanje? Znači da poštuje njegov religija. Moj muž je musliman, znači on želi da ja klanjam, želi da obučim kao muslimanka, da pokušam da njega u njegov ponašanje, u njegov običaj naviknem. To želi muž. Ako povikne po moje ponašanje, moj karakter, onda ćeš to biti sve. To samo muž želi. A žena kaže, nek on mene prikaza ljubav, ja ću njega dati cijeli poštovanje. Znači, to mora se postati. Jedan dokaz za to je priča od Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu. On imao jedan guverner u grad Hams, to je kod južna Sirija. Došao taj gradonačelnik kod halife Umar radijallahu anhu. Taj halife vidio njegov gradonačelnika siroma. To bio jedan sahabi, gradonačelnik od Humsa. Kaže, što si ti tako siroma? Što nisi uzeo imetak od Bejtul Mal, šta tebe pripada? Kaže ti, ja to neću uzeti, to je, radim za Allahova ovaj posao i ne želim ni platu, ništa. I Omar kaže, ja to ne dozvoljavam, ti si moj gradonačelnik, ja sam tvoj emir, vladar, evo ti je jedan vrećice zlato, kupi sebe i za svoju familija, od ovoga kaže, neću uzeti, ovaj kaže, moraš uzeti i na kraj naredio da uzima, pošto je on halife. I sada taj sahabi uzio zlato i vraća u Sirije nazad. Kad stigne u kuća, vidio žena da je on tužan, puno tužan je, muž je tužan. Kaže, šta ti je? Neće da odgovara, tužan je. Kaže, šta je? Neće da odgovara.
Kaže, je li Omar umro? Jesi tužan, možda halife umro? Je li tako? Kaže, nije, još gore. Kaže, zar muslimani u bitku izgubili rat? Kaže, nije, još gore. Kaže, subhanallah, šta je? Reci mene. Kaže, dao mene halife jedan vrećice zlato da za sebe i za vas da trošim. I žena smije kad vidi zlato para, smije se, kaže, to nije loše, neka, ajde da trošimo. Sada vidi, sada treba, muž očekiva poštovanje. I žena treba da sada ti da šalješ signal da bi ona tebe opet poštovala. Odmah kaže, slušaj mene, sada iz dženneta da silaze hurije ne bi za tebe promijenio. Ja tebe toliko volim, ne bi hurije za tebe promijenio. Znači, bi kod tebe ostavio, a ne bi uzeo hurije. I zato poštuj mene. Kaže, zato poštuj mene. I kad žena dobije signal od ljubava, šta se radi, prenosi se, da je ona sam uzeo taj zlatu vrećice i podijelio na fukarama. Znači, to je ljubav i poštovanje. To treba jednom drugom da. A ne da kaže, ne, prvo ona treba mene da poštuje, onda ću ne volim. Ne ide to, brate. To isti moment mora da radi. Jednom drugom poštu tvoju kuća, tebe je emane, tebe je emane. Allah azveđele, prvo će tebe da pita. A drugo je, trebamo voditi razgovor. Većina brak u Kuvejt, primjer, dajem od Kuvejt, čitao sam u novine, da 93% koji je činio razvod brak u Kuvejtu nije mogao da vodi razgovor prije da odluči razvod brak, govor za svoju ženu. Ne zna da govori za svoju ženu. Naluti se, ide kod sudije i kaže, evo, izbriši mene, hoću zahtjev za razvod braka. 93% muškaraca nemaju kapacitet da vodi razgovor i zato ja kažem uvijek u Njemačkoj. Mi imamo udruženje za ženitbu. Tamo mora ko želi da se ženi da pravi prvo kurs kod nas. 20 sata uči kod nas kurs i ulazi na ispit, da li uopšte on je sposoban da vodi brak. Treba svaki otac ili brat koji je veli od taj svoje čerka ili sestra, da kaže, brate, pričaj mene kad svađaš sa mojom čerkom, kako ćeš to razgovoriti? Prikazaj mene. Većinom ne znaju razgovor da vodi. Ne izabere vrijeme. Za diskusije trebaš da izabereš vrijeme. Ne možeš u bilo koje vrijeme da svađaš za svoju ženu. Trebaš da izabereš mjesto. Izabereš svoj glas. I kada govoriš da ne optužiš da kažeš ti, to je zabranjeno. Nego da trebaš da kažeš ja sam tako shvatio, ja sam to, onda je drugačije to razgovor. Onda trebaš da daješ priliku da ona priča. Ne oba dva jednom pričaju. Pusti da priča. Slušaj. Ona ima najveće pravo na tebe poslije tvojim roditeljima. I Allah će tebe pitati od ovaj braka. Znači, trebaš da se čovjek voditi razgovor, a većina muslimani danas, njihov razgovor je ruka. Ruka priča. Ne priča jezik, ne priča mozak. To je haram. Kaže se, Enes bin Malik, poslanik nikada nije udario, ili Ajše radi Allah isto prenosi, kaže, nikada udario svoje žene. Nikada ni udario ni djed i nikada ni udario jedan životinje. Znači, gdje je muslimanska ponašanje? Gdje je naša ahlak? Koliko smo mi od sunneta? Ako žena bježi i plaši se, djeca se plaše, onda to nije islamski ponašanje. To nije islam. To je kultura i taj kultura nas slomi. I zato u jedan radio, u njemački radio, pravili sa mnom intervju, kaže, je li muslimani udaraju svoje žena? Ja sam rekao, ti si pogrešno pitao. Trebao si da pitaš, je li Turci udaraju svoje žena? Kažem, Turci udaraju svoje žena. To je kultur. Kod nas je da se žena udara, to nema vezu za islamom, nego to je u turski kultura. Babu udara djed, muž udara svoje žena, učitelj udara djed u škola, policija udara zarobljenika u zatvora, znači to je društvo udara. To nema vezu za islamom, to je u našoj krvi da se udara. Razumiješ, to je tradicija, nema to vezu za islamom. Nije poslanik rekao ko udara 2 šamara na svoje žena, dobit će pola džennet, dobit će toliko nagrada. Nema to. Znači onaj ko udara čak ulazi u grijeh. Pošto će kazati što se činio zlo, što se udario nepravedno. Znači Allah će pitati zašto se udario. I zato to nije naša vjera, nego to je naša kultura. Allah nama zabranio da slijedimo kultura šta je od džahilije, od neislamskih kultura.
Trebamo uzeti od onoj sunnete. Zato Umar kaže, u Mekke kad smo mi živjeli, kada jedan dan bio poslanik tužan, imao svađu svoj kuća, otišao 3 mjeseci živio u mesdžid. Nije mogao da ide u kuća pošto se svađa svojim ženama i se nalutio 3 mjeseci spavao u mesdžid. Vidi koji je sabor. Nije potukao svojim ženama. Mogao ni da slomi, da menja i da donese novi žene. Ali nije to radio. Prikazano. I Umar razmislio kako da pravim njemu, kako se kaže, da opet radost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ušao kod njega, kaže, poslanik kada smo mi bili u Mekke, naša žena imali strah, znali da mi možemo njihova vrata oknimo, znaš. Ali došli smo u Medine, ovdje postali naša žene, kao ovi Ensarije, kako pričaju sa svojim muževima, vrištaju i galame, i tako naša žena dobila od njih moć, i tako radi, i kaže, prvi put nakon 3 mjeseci, Božji poslanik onda se nasmio. Znači, treba se učiti razgovor. Danas muslimani ne znaju voditi razgovor, ne znaju razgovor, i to vidimo u parlamentu. Vidite kod muslimanima u parlament kako jednom drugom pisuje. Vidimo razgovor na pijaca, kako muslimanima kad se svađaju. Vidimo razgovor, hivar, na autoban, u auto kad se vozi pravi greše, kako jednom drugom pisuje. Ako čovjek tako se ponaša pred narod, šta misli šta radi on u kuća? Ako on se ne stidi u otvorenom mjestama, šta misli šta radi on između 4 zida? To je zločinac. To je zlaže, to nije muškarac. Ovaj čovjek šta radi, to nije hrabrost. Kaže se Ebu Bekr Siddiq, bio mehak u kuća, a bio jak u napolje. Ali radijallahu anhu bio kuća mehak, bio u napolje jak. A mi smo sada pravili obrnuto. Prema prijateljima mi smo mehak, a prema našim ženama i djecama mi smo grubi. To je pogrešno. Znači, sve smo mi promijenili. A treće što moramo hitno promijeniti, to je odgovornost. Ako želiš sretan kuća, sretan familija, je li sebi vidiš ti odgovoran? Većina roditelja više nisu odgovorani. Njemu ne interesira. On nije odgovoran u svoj životu. Nije odgovoran u džamiju. Nije odgovoran u ceste. Nije odgovoran u svoj država. Nije odgovoran u svoj kuća. Mi smo sve prepustili drugima da radi. Važno, mene niko ne dira da živim kako ja želim, ali neka svako radi šta hoće. Taj ideja i taj mišljenje su sada između nama širili i to je haram. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama kaže, svako je od vas je odgovoran. Taj vladar je odgovoran, muž je odgovoran, žena je odgovoran, svako je. Čak onaj čoban što vodi svoje ovce, on je odgovoran. Kako možemo biti neodgovorni ljudi? Da smo mi bili odgovoran, wallahi ne bi pustili jedan sabah namaz. Da smo mi bili odgovoran u vjera, učili smo do sada Kur'an. Da smo mi bili odgovoran u vjera, svako od nas bi znao već arapski jezik. Znači, mi nismo odgovorni ljudi. Radi mi, tako je u familiji isto. Čovjek radi, djed pred ocu gre, otac nije važno. Znate, u islamskim zemljama troši se svaki godina preko 1 milijardu euro za popravku u školama što su djeca slomili. Svaki godina. Svaki godina se troši 1 milijardu euro para što su djeca u škola slomili staklo ili napravili štetu. Pravi se novi WC, slomi se vrata, slomi se bašto, pošto udruženje ili narod bez odgovornosti. Znate da je u arapski svijet, njihov diploma u Europi se ne priznaje, kaže ako dolazi jedan student koji je završio u arapski svijet, medicina, inženjer, nije važno, kaže nije dovoljno, još moraš 2 godina u Europi da studiraš. Zašto? Znate zašto to razlog? Zato što kaže taj vrijeme što se učio nije dovoljno bio. U cijeli svijet, škola vrijeme je 180 dana. Znači, jedan čovjek od prvi razred do srednje škola mora da ide 180 dana u škola. A u islamskim zemljama jedan djed, isto njemu je naređen 180 dana da ide škola, ali on ide samo 155 dana u škola. Znači, 25 dana ne ide u škola. Zašto? Pošto učitelj ne dolazi u škola. Zove, kaže, ja sam bolestan, ne mogu da dolazim. Laže, razumiješ? Uzima platu, razumiješ, neodgovaran je. Ja sam imao učitelj u Medinu, u univerzitet.
islamski univerzitet u Medine, profesor treba da dolazi u 8, čekamo cijeli razred, čeka, pun je univerzitetski soba, čekamo, dolazi profesor, pola sat kasnije. I mora da uzme prvo izjava koji je došao, da broj, onda gleda sat, kaže, la havla wa la kuvvete illa billah, 40 minuta prošlo. Dobro, jahe, ti nisi došao na vrijeme, razumiješ? I onda 10 minuta govori, onda izlazi. To je odgovornost? To nije odgovornost. Znači, umma, ko želi da vodi svijet, nema odgovornost. Da li Allah će dati nema svijet? Nikada. Amerikanci, zapad, oni vodi odgovornost. Oni da spasi jedan mačka, donese helikoptera, sve su odgoji. To nije šala. Kod nas ako gori sve, slomi se i sruši. Zašto? Pošto nemamo odgovornost. Nismo naučili. Djed baca iz auto smeće, ne kažem, brat, sin, to je tvoja zemlja, ti ovdje živiš. Nemoj to kvariti ovdje, nemoj prljaviti. Sutra tvoje djeca će živjeti ovdje. To je odgovornost, nemamo da braća. I zato nismo mi u sigurnost. To mora se izliječiti, neka Allah azzawajal vas nagradi što ste vi za sabrom slušali. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ko ima pitanje? Bez odgovornosti nemaš sigurnost.